Normal ke niam kana diala kontin ba jome ba jaling. Anda mandu ni sham kwas nyamle no roi ni gwasa ma. Bane. Ma le ro gwasa bana jaling kel te ke report mi anong be nywa ye kel. Report me bala report shalat ke kwi kume kirme yadit ken wa shi ke dol shi ken te kemen shal ke dol mo dol ke changa jene dial re duel tiang ka wer. Wate ke direct order teacher kirme yadit chetup. Kanetin kontila neka ke kume de la kume SSPDF. En order to ke order de baj kiri bom bom. Order ni ama chetup en President Salva Kiir Mayardit. Charach ke parkol Stephen Parkol ra wuda dana la interim chairman me chalat ka gwada Machar. Parkol jen sha jogono jin burai ka GSPL ayo. BSPL ayo bija push burai ka ko bikan mal bikan nok right now. Cha challenge no jin buwe gwada dana tiketin gwada dana to korten ke biawra gwada dana biawra tena law ntame cha muy ka sany menen Parkol no be di right ke kume SPLIO ko ngai kon diale Parkol wa jen legit ko kume SPLIO kirmi yadi dioje riponde yikon galing me change donc mi jiram la roi ni la kalim gwas me dere ngaje me chalar Parkol cha dara gano jin ajen jiram danen bi campaign bi lat ka kwin kwalo yimi dare Parkol de tidialde ga ranone jaram dana ngi ke jaram dana te gwata kon lat ke national government ten ke jaram dana cha kwan gwada danen ti dakuma cha te lwa yena Parkol chaja kamodor assignment me ojen bara ke GSPLIO ko GSPLIO right now right corner ka pajut ke somewhere there ko taken ko real karudi ne kaba but there's a report here madong de ne dialde kan tekangaitin before a kan break kaya ngai jen wona labor right now teram de ten ambor labor ndan la capital dung jong le chini dial chikapot senior government official needed contin till jiwo jala civilian watching chikapot lo which mostly aim to right now chini dial chikapot including SSPDF but take a report mi chakul no gwadon benyo ya kel ka kwi SSPDF report me mde kan ideal ka to ko jaga chala do akwa share alin kan ideal report me mi benyo ya kel entadini e bialing bala report dan chalat report mo chaja nyoga ne kon dialo kontin ngaitin kon lat korodien da report benyo ya kele chalat damandan ni rot bayoy galwadi nai jajo chajalat chalat wone ne take information mishanung ka information mo be ka trusted source ne kon ngat ke na kam roi ni mite mi la roda an go nene there is reinforcement mo ki ke dini ti chajak yana ka juba wukan bor wa chi ga jena tiang ka wer wuka bor ka wer no wa chi ga bor ka ka jen wer mo wa jen kan wukan ka poktap wa ka poktap ko bikan GSPLIO bikan ka mak SPLIO Shake station ka Kichurin station ka poktap wukan yamba kwa la lene nanu ne kan ri kola dina SSPDF tin we ka poktap buko kulu we ka pajude lo de kana pajude kana attack jo dana chalat wa ne ri konen jel ka ta dana chalat ke je ne ri konen shi roani kan nganung wa national security service jel kan ka torbiel wel die la 15 land cruisers no la torbiel wel die ti tianke dini kan dial ka de kuden te ka metidit anyok wa tiger division ba shi we jel kan ka torbiel shop ko well ke less than that torbiel dan well la 10 vehicle no chala no joga GSPLIO gon kon tigatin ngai kon ba yes chang de ka le no
gang rodun ngai kon ja spela yo an wo tega ko sin metede spela yo gwasame ngai kon diala no tega gang no won kere di ngai keno ba ka mak ngai keno ba ka buka ren yale ngai keno bi GSSP de big ben ngai keno reinforcement jaten so right now kwane diala jogo no please lara jene kono widi na ta shunga ka ngai mandan le road na jel kel ka tak na jel kel ka tin ko lat ko din ko smo kana shinaren leller gorjen o kenken abti ama bala na jogo no ngulero so gorjen o enran der message me der jenyak der jenwa ne ko kien ka der je chair no ko medit take a message me chalat wude shal ka me re guy cook take information me chalat en information mo chalo ne no wan che yarlong ka information me jia ki information me gwa me chalat ku da machar gwaza me information a chalat Dr. Guy Cook mi mode gwa ko de jiling bani Dr. Guy Cook charwach ka polide ka Dr. Machar okay roya chalat gwaza me roñ mi jek ci roñ mo gwa mi banling ba ka do badanan chalat ke je kus gor kon banten kon la ren ban ka ngaje no ko nguni ko smite mi ran chalat badil yako ba ja ngaje na and Dr. Guy Cook ngai ko jan ko da la governor dung ade ko la dung jongle right ko jala governor dung jongle mi te ren mi chalat la jen ren mo deling governor Dr. Guy Cook chera jeno ne jereng ma charge ramadan and deg nuore kana jang chela da George beje play bi ajeling chela da George no ramadan and reng ma charge ramadan deg nuore kana jang ku je mo reng ma charge deserve not to be released so chana jeling kel gwadama ko de konling no ngum chalat Dr. Guy Cook gwadam yaling bi ajeling okay bu konling kel ko gor jen de konoling me gor kon ban doling den bu kon tika ngech ko mi cha do cha jalat bu kon dia linkel okay baja ngar gwada me ko biya je kula linkel ka ta dana chala el finna adem ma char kana amalu sen warti sen lissa kan gawi gasama junub inu fi denka wa fi nuer wakan ma yamshi na fi juba يقول لا ما نوير ودنجا بيقول في عدم ريفورمز لكن بوصل هناك في لو بيقول في مشكله بين الدنجا والنوير لو وقاور ما بيعرفوا الدنجا بتاع وارب ما بيعرفوا الدنجا بتاع رومبيك بيعرفوا بس دنجا بتاع اول ونيار وين هنا حتى انتج ما عندهم علاقه معهم سنوات سين المشكله كله كبينه لو سال ده زول في بور ما بزول مات لأنه وكل ما عنده بنشاكل الناس بور مشوا فأنا جيت أقول لا لازم الكلام ده لازم يقف والليلة أنا مبسوط وأنا بشكر ربنا إنه الليلة أنا شفت الناس بتاع ورور لو جروا من هناك لينا لو هم بيعتبروا دينك عدو بتاعهم ما كان بيجوينا أصلا أنتم مسكتم ما في UN قاعد يديم أكل هسه دينيار وين Joling yana magwasa me jen wude shalka me Dr. Guy Cook. Dr. Guy Cook right now okay jen mishaling ane. Lara jen o reg ma charge ramdana degna nika 1991. Beneka karuniti jen reg ma charge deg nuere mo kene jang. Shala da George gwada dana raja tenchi muling kod magwasa me. Dr. Guy Cook shela da George ngone na mi balo ya just ko dia kultika understanding magwanu ngum latke kwanwere shela da wone na jenri yang machar mi che o ka jubala lara no e kirte garego e yo ma che bendor nuere be blaro benwer bi jogo no ne de kon nyin kon ke jang tere kon ka jang so when mi be ka je point de en wunwer mi shalga Dr. Guy Cook ne de ko lar no very shame long bano de dit kon they can rodian like that ko be can kono la jor no la chimlar mentame reng ma char no kor dialati reng ma char ma cha yene walle no fighter kene de konen kwa ko tere tame reng ma char jogo ma walle gen gunjen lar na jek
en ki regime je ko la ne chobu de chala de gwi chala lo ne ka 1991 milat ke jang no no je ne ku ka kon ne ga je ke 2013 so me na kon 2013 me de wud raje no ka tamo so na me beja lo mi ko kon e la duora nga je gwa la to no chala de je na mane che chong ngai kon dar gai ko chaje juch ya yu chai yu ka pa ju che jen dio ja ko sin chi ga bor kan dial ano jen mete ka raja lat kono men tama ano reng ma char jen le do kor tela mal mi benu ka ye yene kon te lan wer ken kono kwa support ano joga lon wer community bo me changa chala ro che thoch nin dang dio ko rodien nin dang dio ko den cha pa ju cha ka right now wo da raja ka raja mo no me dan ka 1991 e reng ma cha tu ko mo lan wer ju go no cha na nyin ka jang and all that ka ngai kono lat ko rodien so me lat ka ti e ka lokran ke reng ma char den bi ne de konen la jang bu ko lat raj mu dong sha jen ko bi ken ku lo nok na me je ga bolong ki mangwa gwai na me sha lat jen re gai cook cher milen kona me so there's nothing to do about it shetun lat so kon gwin je no kan were kon la tok la kwar kon kene kon yar ko kon kene kon tin lo ko kon e ka kwi ko kwaring machar kwa support ke chung na kel ka jam alajin vision do kene mission do mago ke alo china chikala nyam je ta la lar keno na wu ka duop kel ko na jala gwa ka duop mi momitel char tel mi chala bungre la gwa ban mu ram len mi chuo da lut ram guro ne ti kan naka jirmane kan wer men tama ano kwa number kwa le reduce ano so de kula leldi jin mun naka jide bena jin walde rodo gang ko jenta dan la tuok chira ro de jako ba jen nak ka jeno e jene jiram me e chu respond chu rodo gang a jin naka bine lora bang no mo jatin wi mon no mo teleja so na me agenda en chiro de lat kwasma mradiana me men bana kwen bala me da ne shalat a pal mai dan ka jen kwi kuma espelayo pal mai dan charwaja George no ne gang kuma espelayo gang kan rodien ka kuje mo ya order cheje tubuno any civilian mete ngwad mo ko jongle a wirode any civilian mete ge sene ko teoria ka kapoira keli a wirode ji humanitarian panke ne ko woy ka rodien gonda diala to ko kan buko wetin kan ji espelayo lat kanen wone diala ka jen na je ten gwana mo ko jen roba dan jen gwa dan bu kor biga tokten ke gwa dan bu kor biga maten so order me chicken to borede so ramma mukku jo lugno gore jen wo beje gor kwa mo goreje ko kuma spela ayo chigna jogono kon we are doing self defense gang ne roda teram no kor ban mu kwa ele push wa ka yepin joga yeno woje rudun chine ya gor na modera gwa ne ideal kanakel so na me agenda na le road right now chipal mai dang che report je to bono ne kuma kirme yadit ko gor kana kora na ko kor but te kan lat kan jes pelayo right now man kan lat jane eno ene bika kir kap koro na ban ngai kan jeno wake shoye ki slowly by slowly waken ya chane no ne re kan kapchi kan nyona ya de alkon lat ko den cha nyona ken so what let's remain me do ko wade o kan they will be marching ka dor shal ka me bor mu ko right tin tamen o an bor wa cha de mi di cha janang tin we go poked up right now so ne me dera gwano de yena kon ngaje gwa ngum le ro so sob ke woning ne ka kume SPLI won o gang rodun ko korte me chube ke yenyok of course chare realika bo already so ne me man bana ngaje ne president Salva Kiir ma yadit re wujen wina me chet ka dole shi kana dol tiang man shaling man won Kiir jarwa ke ne ton wan Kiir te ke dendi e jak te jaka ka bargezal chala laro toj wude shal ka me Johnson lu nyaram kel deje te gaje ala deje chelele ba na disam ka panal deje mo wa ba nyan kor na mo kel no jatin tema ka jal wuke kor kane ko na shal ka tat dene to gretin Johnson lu nya backup ka kirmi yadit right now Paul nang jatin ke di rodien mo kwala nang ka wer me shalinga ne ala jes pela yo chicken real ka orde obi ka koter but linga ne men
deni SSPDF than yen lokan kor amena gat jang no bo jukan jang a will no shwar we kor ran chi wo kor ran chi gor no bo kor bo lu kor regime chi jinok mulat kay milat ye jek gat jani tin konta ka will wa changa ke jek jo ke ane ken konen tarar ano ran chi shoda kwany jin me jin de kati gwada mo mate kum SSPDF tin woiro do mat mudong che jamamten wo jero dun ran chi gor ba jo nak lora banki ba jo moy ka bot ka do mi shajen ka jano regime tele me kamiye anyok chala da joja ken pan ken gane ko la jangano la de ne SSPDF shika week do badan ke week je jene ken tele ka salara tele yo chaga dismoral ko yende kan kula tera wan me che kwar chike kir tele yuri kama jang ala jang ken kon la de ne SSPDF. So right now, chicken could realize no while using a lot of bang, can use mature lot. So for that reason, chine could make chine better. A genta down take it right now, right corner. Lad can no cha court charge better can. A chunk waka prayer bock me yadi chicken court chicken better. Kuma kirme yadit, a cadwal corner ticketin, cadwal a bag. Who worken chiki charlong no woman ballet, la jay Caribbean Kurun wang. Ano ngum ba lat ke dene ba ka convinced no bi ka kor bi kana ter bi ke corrupt government bi kana support ora liu lora ba ngwa me mala kana ro alimim jen ko la mi diano cham ka jen ko nanu kana cham ka jeno jo keno jen wi akor ka bom ranu kor kwa jile puje no jin aji wa na yo chiliu yo chato jo njino wona gram kel ge SPLA yo ka ba yo nak den ba gu jeno chi contribute ba cholo jin ero while the people that call like the jagati kare wiki juba so menen yana metame chi embu tok bor bo tong na ka juba ka jo ran chalat ke je kume SPLA yo ka kujemo an tiang terman chalari na won de ne SSPDF shikawe jine china security shikawe anede contin la tag division bo shikawe ken dial shikawe wana kora wana kor wana nyen ke de ne SPLA yo bor chiga goro de bor de jabal in support of Uganda People Defense Force karen nyale but chane ngaja gwano SPLA yo ba chare le ka chiga cha ba jig lora bang chiga taga meche ko ne kana kevno wal so enemy to work right now we can deal ngok ke biga nyen ka ja amila roda so dar kulu we kan ideal won ne kon wer dial dialat ko rodian tinit right now obi so Sudan bete kamal kanu bana te kamal kon shal nuere amene jang tani dikane log matken kan nuere ka ta dan let kem yadi de shikana nok lokane kir ganga no komde ganga no kom no chi kom che bijen kaje badje je be jentame ta yedane che gor jeno dere di ni ka dere ka moke yoga jala di ni SSPDF entame cha backfire te bukul weno gup kana din ka gwa baji gup ko buliu gwa jin baji gup ko buliu wal gwa no jin der te ka freedom aji kwa na gru na ngam bukul lo enjoy wan mo chitik du cho lora bang ko run man ba lel ba kwa ne kwar mi cha pada kir biten jen wi kwap nyok ka cha ja wuden ba jen ngu chi kula lat e bela moy ka yo ko che defan wi tek wi jan jakko ba jen nak lora bang jen me chalen ku de dane shaber wud jangana more wi ki juba me bar ja gwad mo chi ka confrontation den ke de ne SPLA yo SSPDF ko SPLA yo ko le SSPDF me chi ga nyen ke de ne SPLA yo ngu mi chalet ke je chaber ta nang re wi ke juba nang ge dol wal den ka kore me ke ne ti ken wal ke ka kume men kule la kume kem yadit to alok yo nyaga je nang kana nang ka juba teaching hospital me chukan yu kana ti ka kwi yunde konte gorke me kana ti ken na yon dai cha yu chakun kana ti ken pangen kwara kona kwara SSPDF teram tubyo nen me chi bin social media lat kana me kana yot kan wuri chal ka lure ko ngaka dai chu lure ko la ro ka me sia dun nang tung nang ka social media ara me chi wi le de ka nyenye ka
ka jano be kan opal pen ajan ta dana te ka ne din dia le ko ke le din SSP dia so jang tan ke right now look na mo kan ni ne bo ko me bene chuang ala nei ke bene mat ke din SSP la yo ajan dana to on tam so in the next few hour ke next day ke the following days bana take a lot of information ka quick ko dana betuok dor shal ko mobor right now they know already sika we ka dor shal poktap no lo bekan dini SPL ayo bekan ko mak so bana ko kien bana ka linga gwasen be gorno jin bi channel bi support mi jen changa namgoji biatemal